e kublai jan made ipi waro ki pralok ki wasnyao suku ya up ye ki kubor how new channel ten nega jan made ki kubor wakwa open snyao chapi to ki kubor wathme yong ka kujut covid khat kande hapo ga megalia yong I hapo ka arphau soganta nega sngi te ki bru ki wadang yo thme ye ga ni kujut nega sngi hapo ka arphau soganta de em ki sos pa arphau rungut katwa yi ki bru ki wada chait ne ki wada light nagani kujut hapo ka arphau soganta negasngi de em ki sos pa khat nyangut te hagawi ga liang da man khubor wasi nei bha da bon de ki wiyo thme yi ki wachait te le de klam wan I nei liang ki wada klat hapo ka arphau soganta negasngi de em biang hado khande ngut te da mani wa bon mo te negite ki wadang yo thme sos pa arphau rungut la de klam I jari district naka East Garo Hills de em ki khat phrangut naka East Giant Hills dem ki khat sangut naka East Khasi Hills dem ki chispa arphau khandengut te damani wa bon mo nei bha chi sen da tam ye ka chispa penyum to iwa ke te naka North Garo Hills wan dem khan rungut naka Ribhoi district dem phraphau nyaungut naka South Garo Hills dem phrangut naka Southwest Garo Hills dem phrangut naka Southwest Khasi Hills dem khat songut naka West Garo Hills dem nyau phau lengut naka West Giant Hills dem le phau khandengut naka West Khasi Hills wan dem khat khandengut tela da pat I nakini ki district waro ki district ki wadang bon ki wadang yo thme to naka East Khasi Hills district naka Ribhoi district wa naka West Garo Hills district te kini to ki sos pa arphau rungut ki bru ki wadang yo thme yegani kujut hapo ka arphau soganta negasngi te nakiti ki wadang chait sos pa khat nyangut la de klami jari district naka East Garo Hills dem arphau nyangut naka East Giant Hills dem khat phrangut naka East Khasi Hills dem chispa nyaw phaungut naka North Garo Hills dem so phau angut naka Ribhoi district dem rungut naka South Garo Hills dem chiphaungut naka Southwest Garo Hills dem khat rungut naka Southwest Khasi Hills dem phrangut naka West Garo Hills dem ru phau rungut naka West Giant Hills dem le phau khandengut katwa naka West Khasi Hills wan dem khat sangut tela da pat I nakini ki district ki wada bon ki wachai to naka East Khasi Hills district wa naka West Garo Hills district te kini to ki sos pa khat nyangut ki wadang chai negasngi hapo ka arphau soganta jari district tela de klam wan I nei liang ki wada khlat wan kam wada ongentu da bon ki waklat negasngi dem ki hadu khandengut tela de klam I jari district naka East Khasi Hills district dem sangut da mani wa bon naka West Garo Hills district dem arngut naka West Giant Hills district dem uwi katwa naka West Khasi Hills district wan dem uwi tela de yaklami hawaro nado osdangani kujut hapo ga megalaya yong I hado negasngi ki wiyo waro hi dem ki san phau le hajar nrus pa nyaw phaungut katwa yi ki bru ki wada chait ne ki wada light yegani kujut nado osdang hado negasngi dem ki so phau phra hajar les pa phra phaungut katwa yi ki bru ki wada khlat wan nado osdang hado negasngi dem ki hado pras pa khande phau khande ngut te jandap khande spa mo tela de klam wan I nei liang kiwa dang em yegani kujut ne kiwa dang em hapo ga jing sumar kamwa man katte hapo ga megalaya yong I waro ko wi de em ki so hajar les pa khande phau wingut tela de m1 naperdi yong I kiwa dang kwa ti bnia chocho wana do osdang gani kujut hapo ga megalaya yong I kat won ngut ki wiyo kat won ngut ki wada chai kat won ngut ki wada klat kat won ngut ki wadang em hapo ga jing sumar ye piu pai da pi he ni hapo waro de em ki UK jari district te kini don hi ki khubor wathme yong ka kujut covid khat khande hapo ga megalaya yong I negasngi ki wakwa awan ra chapi te ki khubor de poi chwa kut e khublai ye pi waro snya ba hamda mu ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho pi yo ki khubor khublai chi boni pi